preobražavajući pukotinu na vazi. Kada sam bio dete, dopadalo mi se da se igram sa ranama koje bi se našle na mojim kolenima i laktovima posle fudbala. Svaki dan do kasno u noć igrali bismo lopte sa decom iz komšiluka na nekim ogromnim poljanama koje su sve do početka 80. godina postojale u Heraklionu i to, šta više, veoma blizu centru grada. Koja god rana da bi se stvorila, čim bi počela da zarasta, ja bih je uvijek čupkao. Otvarao bih iznova i iznova tu ranu, sve dok ne bi do kraja zarasla. Igrao sam se sa njom na neki isceljujući način. Značajno je da postoji izvestan dijalog i sa našim duševnim povredama i ranama. Ne da im ne bi dozvolili da zacele, nego naprotiv, da bi izlečene zacelile. U tome pomaže otvaranje za razgovor, molitva, zajednica sa drugima. Značajno je da rana zaceli, a da u njoj ne ostane mikroba. Ako ne bude tako, ne samo da će nas prosto ponovo zaboleti, nego može i katastrofalno da se pogorša. Većina trauma koje opsedaju naš duševni život jesu one rane koje nisu potpuno očišćene, nego su na brzinu i nevešto zaceljene. Jasno je da u ovom životu ne možemo sve promeniti i izlečiti. Neke traume i duševni problemi ili strasti ublaže se, možda preimenuju ili promene oblik, dakle postoje, ali na drugačiji način, a neke od njih postaju dovoljno podnošljive i funkcionalne i to do te mere da već i zaboravimo da su nekada postojale u našem životu. Dakle, postavlja se pitanje, šta radiš? Stojiš nad nekom traumom i plačeš celog života? Ulaziš u ulogu žrtve i jadnika? Ali, tako se rana širi. Problem se uvećava i naš pakao se sigurno produbljuje, jer se sami trudimo da ga iskopavamo svojim rukama. Dakle, mizernim i jadnim načinom na koji smo odabrali da živimo život. Gunđanje je, govorio je Sveti Pajsije, najveće prokletstvo. Nema potrebe da te snađe ni jedna druga nevolja ako se mizerija već nadvila nad tvojim životom. Uništenje je zagarantovano na svim nivoima. Koliko god, dakle, da je teško i bolno, treba da skupimo snagu, onu malu ili veliku koja je data svakom od nas i da počnemo da gradimo život koji se neće zaustavljati na ranama našim, ali ih neće ni zanimariti. Dakle, iako znamo da imamo probleme, ne treba da se zadržavamo na njima, jer je sigurno da se ti problemi nikada neće rešiti ako budemo zastali na njima. Onaj ko gunđa zbog problema koji ima samo ih čini još većim. Onaj pak koji pored teškoća sa kojima se susreće pokušava da gleda u svetlost, u pozitivno, u lepo i stvaralačko, on uz pomoć Božju preobražava svoj život. Korak po korak, polako i smerno i naravno uz pomoć Božju počinje da se menja pogled naš na stvari i ličnosti. Život sad već nije toliko mračan. Počinje da dobija svetlost i boje. To je jedno čudo koje Bog pokreće u nama kada vidi našu dobru volju i nameru da osvetlimo traumatične senke svoje. Massimo Recalcati navodi da je duševna trauma kao naprsnuće na nekoj veoma lepoj vazi, jedna pukotina na njenom porcelanskom telu. Ne može da nestane, ali zasigurno može da se preobrazi i preoblikuje. Jedna japanska tehnika iz 15. veka koja se naziva kintsugi i koja doslovce znači popravljati zlatom, jasno pokazuje našu nemoć da vazu dovedemo u stanje u kojem je bila pre pucanja. Konkretno, ta tehnika je nastala iz želje nekog bogatog plemića da restaurira skupocenu vazu koja je slučajno razbijena. Obratio se nekom umetniku, zatraživši mu da učini što je u njegovoj moći, da vazi koja je razbijena u paramparčad vrati izgubljenu lepotu. Kada je vlasniku vraćena restaurirana vaza,
sačekalo ga je i jedno iznenađenje. Umetnik je, sastavljajući vazu iznova, umjesto da pokuša da prikrije tragove lomljena, odlučio da ih učini vidljivim, koristeći zlatnu boju. Taj izbor imao je ne samo estetsku, nego i moralnu dimenziju. Potrudio se da i pukotine, naprsnuća, ogrebotine na toj vazi učini vrednim, umjesto da pokuša da ih sakrije. Glasine kažu da je rezultat bio toliko impresivan da su svi plemići namerno porazbijali svoje najskupocenije vaze, kako bi i one bile restaurirane na taj isti način. To da zlatnom bojom iscrtaš mesta pukotina na vazi znači da funkcionišeš na takav način da se sećanje na nemili događaj ne izbriše olako, zaboravi, nego da bude znak jednog novog početka.